gushimira wowe udahwema gukurikira Xmotion TV, akandi kakanya tubagezaho amakuru yaba yavuzwe mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Iyo ugiye kugezaho amakuru nitwa Sengiyumva Munyakayanza. Tangirire mu Rwanda rero, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arashimira byimazeyo mabikuye ku mutima abamwifurije isabukuru, yaba ibigo, abantu ku giti cyabo. Nubwo ataramenya buri umwe wese byihariye, ariko ngo arashimira abikuye ku mutima abanyarwanda bamwifurije isabukuru nziza yagize ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10. Mu Rwanda, DJ Bisoso mwakunze cyane kuri radio na televiziyo by'u Rwanda yatangaje yuko impamvu atakigaragara kuri radio na televiziyo by'u Rwanda yirukanwa. Uyu mu DJ mwakunze cyane rero yamenyekanye mu kiganiro cyanyuraga kuri televiziyo y'u Rwanda cyitwa Friday Fright yakoranaga na Anita Pendo. Yatangaje yuko impamvu atagikora kuri radio y'u Rwanda ari uko yirukanwe. Aragira ati, sinzi niba navuga ko nirukanwe, ariko narirukanwe kubera yuko amasezerano yanjye yararangiye, ariko ntibasinyisha ndi, bivuze yuko rero nirukanwe. Arakomeza agira ati, ubwo babonye ko nkwiriye kujya mu bigori, bampaye certificate yemeza ko twakoranye imyaka 10 ibura amezi 2, ariko ntibama andi masezerano, bivuze yuko babonye ko nkwiriye kujya mu mandazi. Nguko rero DJ Bisoso uko yagiye mu mandazi. Reka twerekeze ku makuru avugwa hanze, turebe avugwa i Cairo. I Cairo ku munsi 387 w'intambara iri hagati ya Israel na Palestina, gahenge gahari karasa nkaho atari imbabazi, ahubwo ni uburyo bwo gucunga ibintu by'ubukene n'ububabare ndetse n'ikiruhuko bafashe cyakanya gato kugira ngo babone uko bababaza abantu ndetse no kubabuza amahoro. Ariko mpuzamahanga rwatanze igitekerezo ruvuga ko ku mbogamizi Israel yashyizeho ku byafasha abaturage ba Palestina ari uguhonyora inshingano zayo. Itegeka yuko Israel yafasha mu bikorwa by'ubunyamabanga bwa ONU. Ariko Amerika yahise isenya imbaraga n'uburemere bw'iryo tegeko, ishyiraho ubusobanuro bworoheje kugira ngo igabanye uburemere bw'iryo tegeko. Amerika ikunda kwigira nkaho ishaka abaturage bagira ubwitonzi, ariko igakomeza igatera inkunga intambara. Israel yo ikirengagiza amategeko y'ubuze bose hamwe. Itsinda rikomeye ry'Abayahudi ryasabye ONU ko yashyiraho ibihano kuri Israel binyuze mu ibaruwa ifunguye yanditswe ishinja isi guceceka imbere y'ubugome.